sabre de ubenya hoden na wakwa na je se one Dr. Sharp edis awoso no de bibiduro na esanyarewa nti kranka de hye de unim ai de otimi ye na yemu akwa be na bia boko de obe na bibia boko ho aye fe pa ati agum boko ozu agi agum simple ye de twen ochina yame ya adom a ochina ye de ochina ye UCL Sunday Asempa FM na sports echina na ye bobo kese and but before them me chiama akura Gena Mosquito Asempa yeah mosquito night general manager night one general manager me ba no Gena me chia me ba ojo so do yento so na ye hwe de kranka de hye nanano mo ene kranka no afie bubo kro ni din no Bruni bo film kransa ye fire ne kranka sa ene buana abuana beka ho buana na last make am asem last week no me ma obie lies editum say bia ye adwam obi anye ya onfre live e wa adum TV me ba cho so obi amfre ye de 7 years to so but enye say ya momo anye yi sa na me pe mbacho ye kire so say ye kono obi abetimi de message aba adum TV ni ba bia mbacho manya message ba ko me de minya ebide asanka bia banka on be frɛ anantisa ne ye bia no ye wati na mecho no aba no enye se ofi onu ma na ye de sa yade obi betima cheche aba na we ni din masa oka theory na aka practicals no ye kasa ayoyo a okura hu se bisi order wa we ni se ayoyo ne book mu ne atworo nti practical na ye different na a theory no ye different na practical no so ye different what you say sanete entubo se ayaresa no se wanhwe ya onti ase onse omunse obi a wote aban bia no ayese owosunsun bi anyese ontimente yetime kire se dua bi wonu ma okwa akote a gise odi kosua eto ase anase wohwie shinap ana so odi beto ase so behwie ego mba ke no bompa yo wodi wan di o wa anyesa amamre na me ba cho obewu wati ne mechon sanete utwa obua aye wo ho wati ne mechon nti ayesa haban no obi anim se bibi di akire ena tumi nsoso eka ho anyesa haban no ayesa ntumi nya adwuma nti enyo obi a na betima sawo yade keke nnuro ni nneoma no omotonton no wo ayi ya friends etima market ne nneoma o afie se abeya ye de sawo yade e beko no eno nsoso no ewo eho asem enu tumi na nyame asande aka sharp ho a ode ye adura entimi nya de ben e mistake no na ho na ma wo sharp no me musa sharp no ache sharp no se me kapa jiman ai no ne ayi abrebi omunya tuo case ache ete something ete na ete so atama yi bi no watia se oba na me okotoba bi ho na mind bi ho no msawa de opposite no ga say oba ho Dr. Sharp oba yi ho New Town kotoba bi dan yi ho no watia se police station na ho no ma ona na me nti ache to na de ma wo hwa wo sa na yare no ma wo Sharp dabi ofre me odi dinu fre BBC ye long story ne no ye beka ho akire what you say sanete ena ampampa anso no me yade a ekohyew me na metime de be 6 minutes past Adam edam obi abayi ne ho atoso mane famra antime anye ya me se me di ne sika be ma no on say expose me okrom fra me ma be 500 million ndi po bi no nsheda o papa bi no mfre nka be mu kranka de enka me mu wahu bi Sharp be mu wahu bi sa na wi asenete ya de bie no ma de be on ma yentime so epilepsy e twere enye yade ne ye mpa ho nsem eno ane se yade
said ye na ye twa toyin wa ye de yempe etwere ye yempe yes nso adi Dr. Sharp no me ba cho obi wo cancer ye mo ebeko osa ye eko asthma ye mo ebeko stroke condemn one ye mo ebeko breast cancer ebeko ya de bebre killer diseases na utidin a eni aduru ni nyina mbacho ye wona duru na mo obi na da o enkire wo se ebi ase nyo senka me ka senka nyo ma minister of health na oma doctor no ka kire wo se bibi duru nya adwuma no ono ana ma sharp nso ayi o se minister of on kasa na me kire wo se saa intinu se doctor no ka kire wa sese ya enya no kure intinu yadie ni nyina no bia wo eho ensem ne adura wode ya ebetima de be akọ eno ne yeto nsa afre wo ma abre ohaw ni abebre sa ba be so am so o ma ye bia enye obi won ma yadie nti wato ne fie nioma bebre si ensem bebre bia tu kwan akọboka anyeye esan ko fa ensem bebre ba what ya se enti na sharp ewo wiase se oba beboa na ne ewo bia no akọ enti obi wo yade bia apart from achachakwata na kompo na mumu wode no ba me onuma mentima anya mana metomra ewo Ghana mpacho bintimi nsi me kanu mu television kasiye so me yabunu ni ba me firin krancha e firin ne kranka na boa na hye ai o hye won sanetie ma me papa yade no sane atie bia no yema wadura nso na afia mama wodi aduane bia o yatua o ise diabetes ise kire ni ayi na wana wa memo wadi what ya so betuma tro police report ani ede yeye enye total blindness ana ni kura efra kura yeye prostrate yeye me bacho yeye bibia awo ye ho ye mfa machine ena ye oba ma on me tesa aso de fie na mpacho aban na me de ye adwuma ma mpapa na ye tian de bia me ye adwuma oba ma on ma me ni branch oba bia Dr. Sharp de di Manchester oba fa ka so aka no asi wo overhead na ase se wo si overhead na ase na ofa ka equity market no aka se obesi wo ADB bank usu ADB bank ya obi sa Dr. Sharp obi abe de ban ebe chiro everyday bia so me ye adwuma oba me onum a obegita 200 Ghana cedis consultation ene ye de ye card amount asiye tie wanu masem obi onuma obi timba ena se obetie no na nkrofo dia gis Kennedy keke pati ase obi timba penfo bi wole yi nyambo a bia next week penfo bi person kasa aban mu wati ase a mo wa aban mu na ayiti wati ase ayese yi kakra na ya ntutu nka bim penfo pap a person mo kasa wati ase sanete wo mo wati na mechance intima me papa a wutie me a wo hwe me oba me onu ma me wadu ntine me ma wo me kire wo ne yade no ho dwumadi a ye betimi asovu ama ye ntimi asovu ama ya to mra ye be mo 15,000 Ghana cedis fanipa no bra adom ana joy hanom fa be twan wo gate na no se sharp me ma ntimi ansa ama na gesa me ye fraud no ne nka GP kura de oben ya na nka obecheme ani police headquarters because TV we nye TV ketu obetima akata so obetima akasa oso what ase other than nipa na asese nti nka we ne ye ayi ye friends nation ayi pa enso so mpa to bintimi nsi yenim haban ne tumi ni awode a nyame ti asofo ndi amaye me abuni ba mfiri kransa efiri bibia so ta machi me yem adwuma e de bua nipa na talk my number no numbers in the TV nanim no every day bi anso de biara da me ye adwuma yenim holiday we ho fra no pa kwesi be 5 for there ye adwuma numbers in the TV nanim
050 554 19 96 050 554 19 96 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 020 489 74 54 020 489 74 54 obey onuma ya die etesen ekuru ana bibia no gallon ayede ma woni okay what you say we ni ye gallon bi kasi ewo mani wo da wo sesen ye ma we ya beduru ayi wantimi ani adanse ese sharp wadu a mpacho obetimi a report ye kura That's Papa Dr. Sharp na wote ne nka no wo fa ne number no ade wa modin wo frɛ na wo no obedi nkomo na fe wotumi aboa wo ma me nkomra na e ba ye beto so